Abantu babedideke uma ngithi mina ngiyiNazaretha elikhonza uJehova. Beyibuza ukuthi kungani ngingathi ngiyiNazaretha elikhonza uShembe. Ngoba amaNazaretha kwazi ukuthi amaNazaretha nje akhonza uShembe. Into edala ukuthi mina ngithi ngiyiNazaretha elikhonza uJehova ukuthi ngisuke ngazi ukuthi mangikhuluma kanje leyo nto izowakha umqondo kuwo wonke umuntu emhlabeni. Ngisho ngaya phesheya mangase ngithi mina ngikhonza uJehova, bayazi ukuthi ubani uJehova, bayazi ukuthi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Kodwa mangase ngithi mina ngiyiNazaretha elikhonza uShembe, bazongibuza ukuthi ubani uShembe. Ngisho sengimchaza uShembe ukuthi ubani, uthola ukuthi abamazi. Umprofeti Isaiah Shembe wasifundisa ukuthi eminyango endlini zethu asofaka idiki ebhala ukuthi dumisani uJehova, amen. Uthi ngalokho ayothi afika amadimoni bese yabona ukuthi le ndlu le inomntwana kaJehova, umenzi wezulu nomhlaba, bese eyajika amadimoni engabe sangena kuleyo ndlu leyo. Lokho nje kuwuphawu lokuthi wena usuke uyiNazaretha likaJehova, uyiNazaretha elikhonza uJehova. Kanti-ke kube nzima ukuthi masichaza ubuNazaretha kwabanye abantu uthola ukuthi sichaza ngoShembe ngoba abanye abantu abamazi uShembe, ikakhulukazi nje uShembe waziwa kakhulu eKZN kuphela, futhi waziwa ukuthi uShembe wamaZulu kuphela.